Hadien Kenedy C North-East Petroleum Mazdoor Union NEPMU kalapen penabiang sangeh pynpoi Umphniang Shaka Jylla katba ka sorkar Meghalaya kampat pelat iki dkhot bala syakem haka pusau tarik unai wing hajar pulai Hadien baki pulit ka Jylla Meghalaya kilalet ban khandra yaki jaga shalan Umphniang tu haka than umling bat kiwe ki jaka ka sorkar Meghalaya menta ka sngi kala khot biang ka jingyalang bat ka Mazdoor Union ban penbet iki kenram bat light na ka jing shakta jongki ba ia kate ka jingyalang lapan long ha Circuit House Nongpoh haka bana kaliang ka sorkar Meghalaya lami khmat da Bah Peter Passah ADC ka East Khasi Hills District ba MB Tongper ADC ka Ri-Bhoi District haka jingdon lang Ramen Das General Secretary ka Mazdoor Union ba Kenedy C Khyriem President ka Petroleum Association of Meghalaya bat kiwe Katay ka jingyalang kalalong ka basayso, Hadien banakaliang ka Mazdoor Union, kala Ri-Ban beteng biang ban shalan Umphniang, kumba ka Mazdoor Union kala dawa na ka sorkar Jylla, ban palait no iki dkhot ka union, kibala syakem halor ka jingkan no, bakila dito iya ka Umphniang hasiteng lenti, ha ka jingkan rada ki pulit ka Meghalaya. Bat kani ka jing dawa kalong ka ba amla ban le da ka sorkar, na Maria kani ka kam, lasyanya ha ka ying bishar ba don buram, bakan aya ka jing bishar kabahok balada kita ki dkhot jongki kim don benta kin salat hina ka jing penchitom ki badai kat kum ka an bat mangi ki dealers association te phi ka we kalong kumne balai kani kami kini ki barok kani ka jing to Umphniang hangni haka ni ka surok jungi sini kani ka balaya post na bat kadai ka bau khareng ong the multi-crore rackets Kendak ang subatai syua bangan Poi Shaka Jylla. Mah. Nah kini kesurok National Highway 6. Basdang lejurobat terter. Omduna South Park teli ki oil tanker kiat man kasi. South Park teli. Ki bawan supply support Meghalaya, ki balik support Silchar, Badarpur, Hailakandi, Karimganj, Tripura, Mizoram. Badon ki jonga Manipur la surok lantai kamlai kiat nang ni. Kumba South Park teli kiat man kasi nang ni surok. Minimum. Di subuh nak kata ka South Park teli tang 40% ki betul. Kamu tang si Park teli. Tang si Park teli. Nak kawai ke kali ka jing syak tu kalong nropau si Park san pau hadu asparu. Liter. Nak kawai kali. Sisngi. Tingin sim tang si Park jing syak tu. Si Park teli ki kali si Park liter ko Umphniang syak tu kalong si pau hajar. Sisngi. Petrol kenai pupra kenai pupra tengkah si liter, diesel kenai pupra punyo. Tingin bu kenai pau tengkah apa deng? Te kendai pau tengkah into si pau hajar liter kalong kendai lak sisngi. Sisnem lais pa andri pusan sengi, ngin simtang lais pa sengi. Kendai lak into lais pa sengi kalong pau nyo kror. Ngalai se ki pat ba kim tip ye kene. Kajongno kene kepisah. Kajongno. Kani kepisah kadai ke jongi ki try Petroleum kadai ke mar jongi ka bawan kit napok TOP ban lek siki Petroleum bangin supply bangin dia siki pat ba hasitang nanti syak tu no hatu ke ai bangin lai ban lek hatu ngim don ka hok bandawa ila ka jong daina kata kada bangin sia khun ye kene kabla dia brok si kata ngim la syak syuk ngisai khun ye kene but haka arpu sautrek benai beladap ki polis kila rek nyoteli ke location bat kila yo kem ye ki brio kila sisi ki tangkar kapor bidangnya tu kila yo kem ye ko Umphniang la jaka tu bat bungun ki kot kisla kila yo kem te Hadien jong tu na kaliang jong ka Mazdoor Union ki kol bakan don ki penlong dekat strike te haka arpu khandai terek ngila ya kran laja ladap puntu te menta ki kol biang nama ki ong ba ki thok sa government of Meghalaya bangin call strike bagi driver jong ka napo Assam kim tre wan panhap Umphniang support Meghalaya kamot rekasi jentian like no ka garohes kim tre wan panhap Umphniang kamot ka strike but haka last paragraph ki thok baka strike nginum lift ya ka strike tat anda la pelak ya kini ki samut ki ba syakem ki driver ki ba involve haka de kes ka bagi kem ki pulit
Te nadu ke tu ke sengi bangiyok sengi saja, ni sengi boleh ngiyok jeng tip, ni klaim song thai. Banyak kunnya kene, bakam dei bendon injustice pat di kipai ba. Kini kam kata tang yangi kitrai petrol pom, kata yu pai ba. Ubaduk ubatoy, ubapang ubasitom, ubanlait hospital, ubanlait siyo, banlait sikam kiduk, ledam don kena kan jiayu. Bat kahaduk kat mentah kadang don ka strike. Buon ki petrol pom kim don Umphniang su. Ya kani. Temenin ni don kuwi ke meeting hapo TOP loading point jong ke Indian Oil hapo agoti. Ngene ko balai kenta meeting bat kini ke Mazdoor Union ke IOC bat mangi ke dilas. Nilai keren bahasa ke. Te Hadien mengilai pensyai bagi ke mentah ke sengi ki angi khot ke meeting nak kalian jong government. Ngai ko blai ke government of Meghalaya hapo ke jingalam jong ba coming umbon. Bade minister in charge ke food and civil supply jong government. Bala pa ke officer bala sim jingkit klit. Ya kini kom minister in charge. Dia mentah kini ke meeting dalam sukses, but kila akular bakin withdraw na. Nadu mentah jan meet, kau Umphniang kan sedang poi. Nila ikran bahai kini, but maki kila sutu. Pi kau ngila bakran kumne. Ke government kamdon bor, ban hukum ya kayen ke syari, ban pelat ya kini kibri. Kamdon bor. Kayen ke syari, kamdai ke bala, ke basusya ban ke bala, ke bapediang ya ke hukum nang nung. Kadon ya lah ke jong kom trekam kom kayen bisa koton gorom. Dia kini melawan dia. Ternyata kiwi ke panggilan mentah. Tahan tang kiwi ke bangakwa ban apil. Sekipai ba abie juni. Kibam tip ya kini ke. Pi kini ke juni tu. Kelaya bun senam. Bun senam kelaya. Jindu nang ke besar kaya ni. Tementang yang ban sesu. Tangang su onken. Ngapil ya kisnong. Lene ye kitu ki perlok ki baya traimon subhana ka bata ke jeng mentoy jong ki pat ba ki jongi. Wat ai lat ken bakum kini ki jeng tu kin kharoi ha ki snong lah ha ki lenti sim kieng jong ki snong joki. Wat ai lat ken. Pentip sa ka sorkar, pentip ki bo jong ka an, lene pentip sa sunod don kum kata. Na sanungin poi la dang si imtang dokum ni. Bat ki turo hi ki bayidon bentalang ha kan ni ngang suong. Pi kitin kasi don artili kitin ke bangi hapon perkat ba. Kabanung tong tolong bam dala kasep. Tracy tom bam. Kabaar kamaya kahok. Tikitu ke ben bot hang ni kasep jung no betu. Kamdai kasep jung ki. Pi bam ya kasep jung ki we. Berki ong kamaya kahok hatu kadi kamay hok tu. Kamdai kamay hok. Berkin mau lada manga nga im da kathok kathak da katu ki khun junga kunum Tracy tom syu nomor ki i ya ke isim mani ke bawan. Kim tre ban Tracy tom syu. Bat ki gin betang ya kan de kakam. Sanu ngin poi mangi. Ken mau ba ki khun kim bot ya ka ba ki kme ki pa ki ong. Ki bot ya ka ba kile. Kom ba pile ki kin bot. Kena kata-kata ngi i kan. Ba sungu bahase. Perkhat na ka banta ka jaj bendri lo jong. Perkhat kum kini ki kam pat meli. Kom jong ni ke meeting kala ka ba sotanat. Hadien bagi la ekran like pusngau jing jong ipaj ba bat kum juro hadien bagi la pusngau jing jong ki hadien mala ya yo banyak pusngau lang na borok kini stakeholders ke badan jing la ya yo ya jing ya outcome ke basngo tanat hak ba ki members jong ke union ki ong bakin sa palai no yang Umphniang hadien akan ta hadien melakukan kini ke meeting mentah yang equivalent ba hadien akan ta ini ke truck jangan kula ready ban load kin siap ban load no ban sa mi kini ka Umphniang Circuit District jangan ma ko ka East Khasi Hills District ka kendai tarik cuma tahu benai sedang ba ban pelik bil no itu kisah ngot henrengi ni nak pensai ba kene kendai hak sifat juni is beyond our jurisdiction. Tinggal request ro ba alat ye ka code mo ban lek ban kam nam bangin lap sisa ke Kiba Donkti nam ban lap ban rat tangkong ye ni jing mo jing snew ni ka illegal activities ka bala jala bon snap. Season's greetings to all our patients. In order to celebrate the Christmas spirit, Mia Eye Clinic will be having a pre-Christmas sale on all frames with flat 40% off on 16 December 2023. Also, a free eye checkup from 10 a.m. to 5 p.m. will be conducted on the same day. Join us to help you see the world better. For information and registration, call 825-700-3176.